Dobar dan, ja sam Filip Pravica iz firme Verxe iz Rijeke. Mi smo sudionici programa AI for Health. Bavimo se zaštitom osobnih podataka i cyber security i pomažemo organizacijama u zdravstvu da zaštite svoje podatke, odnosno da upravljaju cijelom tom regulatornom okruženju. Nama je najveći izazov bio u tome što je jako teško doći do tih klijenata. Radi se o bolnicama i radi se o jako osjetljivim podacima. Jel? I stvarno bez programa AI for Health bilo bi jako teško doći u kontakt sa našim kupcima, ciljanim kupcima. Tako da nam je jako puno pomoglo to što u stvari mi to ne bi mogli ni novcem ni kupiti. Jel? Znači ono što te konekcije i te veze koje smo dobili preko cijelog tog programa i sudionika koji su se dobrovoljno uključili u taj proces, znači da se oni isto htjeli surađivati na tom programu, znači bez AI for Health jednostavno ne bismo mogli to ostvariti. Trebalo bi nam, mislim, puno više vremena, a mi smo u manje od godinu dana iz nekakvog prototipa došli do provjere koncepta i do nekakvog prvog MVP-a koji sad idemo dalje u razvoju. Usluga koju bi izdvojio kao najkorisnija je upravo taj networking i povezivanje sa ključnim, kako bih rekao, dijelom tržišta koji nama treba. Jel? Znači to je nešto što u stvari je zbilja teško doći baš u ovom specifičnom poslu gdje su i osjetljivi podaci i gdje su te organizacije i same po sebi natrpane poslom i jednostavno niko nema vremena izdvojiti za nekakav mali startup koji ima ideju. Jel? Tako da, znači, kroz druge nekakve programe akceleracije smo došli do razine da možemo se uopće uključiti u ovaj program i zatim razgovarati i sa bolnicama koje su članovi ovog konzorcija i sa institutom Ruđer Bošković koji su pripremili svu dokumentaciju i koji su nas povezali sa cijelim tim programom. Drugim startupovima bi preporučio definitivno ovaj tu program, jer mi smo prošli kroz nekoliko različitih programa, bili smo kod nekoliko ediha drugih i gdje su nam jednostavno rekli da nam ne mogu pomoći. Rekli su, vi se bavite sa zaštitom podataka u zdravstvu, to nije naša domena, mi nemamo takve partnere u konzorciju i tako da mi je jako drago da smo uspjeli u stvari doći u kontakt sa AI for Health programom i da su nas u stvari pozvali i prepoznali kao jedni koji se bave, u stvari mi se ne bavimo direktno zdravstvom, ali se bavimo zdravstvenim podacima. A to je ono što svim startupovima i institucijama u stvari treba, ali je to najveći problem. Jel? Čini mi se kao da GDPR jednostavno koči inovaciju, zato što niko nema dovoljno ni iskustva, ni znanja da bi u stvari iskoristio taj proces i te, ajmo reći, regulatorne zahtjeve, da mu u stvari napravi jedan, rekao bih, skok i odmak od svih ostalih u toj domeni. Znači prvo se guraju tehnologije, a zatim onda se na to nadograđuje, pokušava se ugraditi regulativa, a to nije dobar pristup. Znači, puno lakše i jeftinije i bolje kad imate podršku i kad znate šta točno trebate napraviti u razvoju tehnologije, pa tako i kod AI. AI for Health bi preporučio sigurno startupovima koji se bave, preporučio bi i većim firmama koje, mi smo imali priliku raditi sa In2 kao dio konzorcija ovdje, znači oni stvarno imaju i potrebu, a imaju i iskustvo i znanje i cijeli network gdje se može onda validirati ta ideja, tako da mislim da je najpotrebnije startupovima i teško je, a pogotovo ako se bave u healthu, to je jako teško doći do tih podataka, razmjena tih podataka zdravstvenih za sekundarnu primjenu, kao što je razvoj tehnologije, je dosta ograničen i tu treba biti oprezan jer na kraju se mogu desiti ozbiljne povrede podataka i onda to baci sjenu na cijeli projekt. Tako da tu treba biti oprezan oko toga i zato bih preporučio da dođu u AI for Health program. Sa instituta Ruđer Bošković su jako dobro upoznati kako raditi sa podacima u sekundarnoj. Tu je i HZJZ koji također radi programe i načine kako dijeliti podatke za sekundarnu razmjenu podataka.
a i na kraju krajeva tu su bolnice do kojih je stvarno teško doći samo sa ceste ili samo sa idejom. Evo. Ja.